Abashubuzi b'ahamuhanda babinjirwa mu rurembo rwa Hoima bacira umuceka ngo bwa nyuma y'abantu abatakamenyerwa kushisha ebintu byabo ebabiire nibaguruza omwanya ogu bahungiremu ogwabahirwe mukomukama w'obukama bwa Bunyoro. Itwe nk'abasuubuzi tufereirwe ebintu byaitu muno okuba tulaireke tusuubwire ebintu bingi tosobola kubibara n'omuhendo nkanyo hari nkubaliza wadde baketi egure siringi bitanti ngisigaiza mudaala tusaasire muno wakabaye batugambire kara nibagamba mwije mutegule ebintu byanyu ite tuine ekintu kyade kitukwenda akora baitu useki tumanyire kiyona tusangire ebintu byona babituwaire. Abashubuzi aba barukurenga 500 nibagera ngo kwihomu gwabahereza omwanya ogu hariho omugigo warugireyo arikugira ngo itakere nerye obukama bukatuha hano omugo akatuhe baruha natuha hano akabahe ebitooke byayo rusukuru waye buyamazire yatugamba babagwa bahamihanda mbahaire itaka eryo mugende mukolereho ne baruha yagituha abasite bona bakimanyire ne baruha yabasavuinga amabaruha gona batawunikelaka naye omugaigo omu kabagambe nalikayanira mbo itaka lyaye tukura ntusasa muno kaitwe nk'abasuubuzi abo kusanga nti ebintu byaitu gali mananu bikutwarwa nibiyibibwa nibitwarwa ataruha kutuyamba baitu obwire buno tukusaba gavumenti erugeyo yennyini ekagamba tekira emirimu y'okuweereza abantu bakuba bayizire mu katale abantu 15 kukaaga bantu 10 egyo emirimu ekubeeza okere so abantu bakuba nibatwala ebintu byabo bayina amaroni tukusasa muno tutinye okujumirira ekikorwa ekikozerwe kusesasesera tuli abakazi bano banaku kukakubarora tibaine kibaina omuntu tojja kungambira aine emitwalo 50 asoboye watermelon asoboye enyanya atekera nojja kumusiisa ijjo musana tuko omurujwero abantu omugambe bagambe murugeho ubuje na polisi bagambe muhehe bintu byanyu. Meya wa Hoima West Division Julius Chomhendo yahiko omwanya kandi yajumirira ekikozirwe owasite nawagambire tabimanyire na nyowe timbimanyire baitu obuntolererize nsangire emotoka yaitu eya gavumenti niye hire ebintu byaitu hano hati nkwetaaga kwetegereza driver ohaya muhairo mulimo. Chomhendo yashaba abantu b'obukama bwa Bunyoro okutaha mu nshongezi babisisire mbirozere kandi muhumule tugenda kwetegereza omuntu ogwo akozere kintu eki haboko ofisi busaye kole kiro ofisi zona zikora musana nabwekyo tukusera omuntu ogwo akozere kintu ekyo tugenda kumutunga. Aba omukinaga kingi bacwa mu kwesharinga barukute ebintu omu muhanda ekyashashamaza abantu amakuraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Gatoto.